Siyakhuleka emhlabeni wonke kubantu abasibhekile siyabingelela. Kuleli zwe lakithi naphesheya kwezilwandle ngonyama lwengodlungu abnormal. Imonto enkulu ethwala ezinye imoto encwadi encane engafundeki. Ehlula abafazi nabantu abafunda behlulukhu. Uyovula bonkokhiye. Umhluthuli lona wenhliziyo zabafokazana. Ukanda kanto masondawo oqhumela elinye ugxobe ngelinye eseJimistini enumber 21 with Jeep Road enumber nethi 062 017 1320. Ikakhulu namhlanje into esifuna ukuthi sikhulume nabantu ngoba abantu abaningi ukhola umuntu owayefika la ekhaya athi mkhulu mina ngifisa ukuthi ngithola into yokuphila kodwa manje inkinga ukuthi ekhaya ngisahlala nabazali noma ukuthi endlini ngihlala nomuntu engingafunazi ukuthi lento njoba ngiphila kanjani. Akhona amadoda uthola ukuthi ayifike ethi mina ngifuna nje ukuthi mangiphila kube ukuthi ngiphila nabantu besifazana abanemali kodwa abazokwazi ukuthi bayanginakekela mangifuna into ethile mangifuna imali ethile mangibiza imali umuntu ayifake. Abantu abakanjalo siyakwazi ukuthi sibaphakamisele ngomunye umsebenzi wala ekhaya noma ngeke ngochaze ngubeke uqonda ukuthi kodwa siyazi baphakamisele ngawo ngoba masithinta amadlozi ukhona umuntu oyayifike la uma ezothi kimi ufisa ukuthi akathwale ngesidalo siyakwazi ukumenzela mhlawumbe masikwenza lokho kube ukuthi siyasibhekisise kahle kula ekhaya ukuthi uyena muphi umuntu esingenza ukuthi sisebenzise yena ukuze akwazi ukubiza bonke laba abahlambulukile abazokwazi ukulekelela ngoba akuwononke amadlozi ekhaya ukwazi ukuthi uthwale ngawo kodwa lelo sokusebenzisa yena uyakwazi yena ababonge laba abakahle ngoba emakhaya khona abantu uthola ukuthi kunabantu abafa kabi uthola ukuthi omunye umuntu wafa mhlawumbe efesempini loya muntu loya uma ngabe lento ingalungiswanga uhlale yimpi lo muntu onjalo akwazi ukuthi uthi uzothwebula yena wenzele inhlahla ngoba loya muntu uhlale yimpi so lo osuke simthintile sithinta yena usuke esazi ukuthi yikuphi yena akangasebenzisana nabo ebese ukuthi lo osuke esempini nalaba abantu abafa bengazwene ngoba emndeni eminingi kunabantu abadlule emhlabeni bengazwenwe bengenzanga uxolo imndeni ixabene phakathi labantu abakanjiya abafu bekhombene ngeibhamu abantu abanjalo mabengalungiswanga bahlale beyimpi kwasemndenini yingakho umuntu uthola ukuthi ekhaya khona umuntu oke waboshwa wase lo yamkhuba wangavalwa uphinde uvuke komunye umuntu uthola ukuthi ekhaya makuthiwa ukhona umuntu ohamba ngento eyisikhali mayezingavala ngesikhali lento iphinde ivuke futhi ekhaya la muntu uphinde avuke ngoba lento yakhe isikhali lena akazange vele kube ukuthi uyalungisela into yakhona lento yesikhali so ke abantu abakanjalo ngoba isikhathi siningi abantu abafika ngesikhali uthola ukuthi umuntu uthe mayefa wasecushwa kwathiwa mhlawumbe umfowethu uthi ufe kabi bese bemnika isikhali bese belibala ukuthi kunesikhathi ukuthi lesikhala ufuna besethule so lo muntu onjalo akwazi ukumthinta masithinta into enhle ngoba lo muntu lokho anikeza isikhala ezebhoxini ulokho esempini akaxoli. Okay kube ukuthi ke labantu abasuke befuna ukuthi babe nezinto eziphila kubo kodwa bengaphethe lutho siyakwazi ukuthi omunye usimtshele ukuthi senzele ukuthi wena mhlawumbe ekhakini uzothola inhlaba zamathuna noma amangaka uze nawo sikwenzela u1 no2 no3 lento siyenze iphile kuwe emzimbeni ukuze uzokwazi ukuthi ukwazi ukuphila ngaphandle kokuthi kube nento eziphathayo. Omunye kuyenze ukuthi mhlawumbe siphume naye siyofuna mhlawumbe amathuna angawazi naye lo muntu sikwazi ukuthi uma simisa khona lapha ya lokho futhi akumoshi impilo zabantu bomndeni makwenze ngomuntu ongahlobene naye noma mawufika wayocela endaweni yakhe lo muntu ongahlobene naye akumoshi impilo yamuntu kwenza ukuthi wena uphile kodwa kuphela ukuthi edlozini siwe sikhiphile siyasimisele idlozi ongelakho elikwazi ukuthi liphilise wena. Kunabantu othola ukuthi ngoba abaningi bahlala befona athi umuntu mina ngumuntu wokuthi mina kubantu makusemini ngishumayela ivangeli ngithi kubantu ngisindisiwe kodwa manje njoba ngisindisiwe nje injongo yami mkhulu ukuthi ngifuna imali egcineni ngoba lo ngethi kufihla ukuthi abantu abaningi eBhayibheli basebenzisa ngoba
njengoba amabandla emangaka emhlabeni into ebaluleke kakhulu imali. Amabandla ngeke maningi kanje, amabandla nje namanje abafundisi bafuna imali. So ke siyakwazi ukuthi ke lo muntu uma ekhuluma ethi mina mangishumayela ngifuna ukuthi abantu bangizwe, ebese bekwazi ukuthi balethe ukuthi kuze ekhaya kuphilwe. Yiko uzobona umfundisi asukele Cape Town ukuthi uze eGoli afika athengele umuzi, athengele imondo, ahlale mahala. Kusuke umuntu esenika izinto ezikanjalo ukuze akwazi ukuthi aphilise abantu, asize abantu. Lapho suke sithinta into emoya esazi ukuthi kodwa inemithetho yakho sikwazi ukuthi uzoyithandaza. Ukhona umuntu owazi ukuthi umenzele ngamakhandlela amnyama ayisikhombisa. Uma umenzele bese umtshela ukuthi wena ngesikhathi esithile ebusuku uzobusukhuleka, uma ukhuleka nje ukuze into yakwazi ukusabela. Kodwa ekugcineni vele idlozi lisuke selifile noma ungaya emsamo wena, kodwa isidala sakuzwe ngoba usunento yakho wena ephilela wena. So yilokho esesikwenzela abantu ngokuhlukahlukana kwakhona. Njengoba bazi abantu ukuthi ungonyami kakhulu, abantu abaningi bavuzela imoya, bavuzela ibhoki, abenzela igubhu. Ngeke sikubale konke, kodwa into eyayibaleka la ekhaya hayi ukuthi bonke abantu wonke umuntu sekufuna athatha amandla. Ukhona umuntu ofika uthotha kashoti ngalutho kunje ahlanjululwe ebese impilo yakhe ihamba kahle. Ukhona umuntu ofika ufese benzele into eyibhanje lenhlahla, ibhande asolenzele emzimbeni wakhe, sikunika lifaka lawo malanganyana bese kuba kahle. So ke bayahlukana, akubona bonke abantu ababe ukuthi badinga amandla. Ukhona umuntu wazalwa nje kahle mayehlanjiwe uthola kuyavuleka yonke into. Ukhona futhi umuntu ongadingi ngoba khona abantu abaningi uthothi impilo yabo esambi kahle ngenxa ukuthi sebegcatshwe kakhulu. Lento yokucaba ikhona imithi engemihle futhi uthola imithi emzimbeni iyaxabana. Uhamba uyacaba. Thola imithi ocaba ngayo nayo ayizwani nomzimba noma ayizwani nedlozi lakho. Uthola umuntu sokuba ngathi athi umuntu mina ngisalapheki. Kanti inkinga sekuthi sefuna ukubulawa lezi ingcabe egcwele umzimba ezilwa zodwa ngoba ingcabo ziyala zodwa emzimbeni womuntu. Uthola umuntu akusenzeki lutho manje bathe uyaqhuma uyageza akusenzeki. Sefuna ukuthi qala ubulala lezi inhlanga lezi engasamsebenzeli ngoba kunzima. Uthola ukuthi khona umuntu ofikela ekhaya uthi umuntu kwaphila kahle. Mhlawumbe mayiphila kahle inyanga yasiyashona yadlula emhlabeni. Lo muntu umbode impilo yakhe sishona phansi akusayeki phezulu. Lo muntu onjeya, umuntu ofana naloyo asikwazi ukuthi simenze ukuthi simnike into encane. Lo muntu ufuna simnike into engaphezulu kwale abe nayo ngoba njoba le yakhe ingasaphili ngeke lo muntu usola ukuthi uyamgeza umenzana. Umuntu onjalo siyabalekela kodwa kuphela ukuthi kufuna ukuthi simnike into engaphezulu kwale akade eyiphethe. Kodwa kuqala sibheke ukuthi le nto abeyiphethe yena bekuyinto kanjani, ibiphila kanjani ngoba siyakwazi nokuthi futhi into siphinde siyilekelele siyivuse lebiphila kuyena iphinde ivuke imlekelele imsize ukuze impilo yakhe iye phambili. Ikakhulu iloko bebesikhuluma nabantu, abantu besazobuza ba-comment ngoba sathi siyathanda ukuthi abantu into abafuna ukuthi babe nolwazi nazo bayibhale bayibuze. La ekhaya khona izinyanga ezifike evela umsebenzi la ekhaya. La ekhaya khona abantu abangabaprofiti. Ngeke nje abantu athi umuntu usaphuma usaya ngaphandle usawufuna izinyanga. Ngisho mina ukuthi lo muntu ukuthi akazi ukuthi le nto ayifuna le uyishiya khona la. Kodwa manje ngoba ukholwa ukuthi yena uzwa kuthiwa kukhona abantu abaningi balimele bephuma beya ngaphandle beyofuna izinto ngoba bezwe abantu bekhuluma ukuthi khona izinto ezingaphandle. Izinto zikhona la kuphela ukuthi abantu bayafihlana nabantu. Namfule ekhaya umuntu uyangumtshela ukuthi ngesikhathi sengikwenze waba nje waphila kahle. La ekhaya uzoletha umuntu lo mthembayo, lo ngamthembi ungamlethi ngoba kusasa ngifuna ukhala ukuthi ulimazo umuntu kanti wena umuntu wamletha la ekhaya. Kuhlukahlukene ke izinyanga la ekhaya ziyafike ziphakanyiswe ziphile ngokuprofita ziyafakwa izinyanga nabaprofiti bona uqobo siyabenzela ukuthi baphinde bakhule emandleni abo. Kunabaprofeti abaningi asebaziwayo abakhanda ukulomusa. Kulungile ngonyama eJimistini 21 uTip Road aphinde abe semntubatuba kwaSomkhela. Kodwa ikakhulu ngiseGoli eJimistini ilazo sithola khona. Inamba yiyo lengiyibizile u062 017 1320. Ama-comment enabalekile kakhulu ngoba asenza ukuthi sazi ukuthi nidingana ngoba into kuningi okudingwa ngabantu esingakwazi nathi. Kodwa mangabe usubuzile siyakwazi ukuthi masikwazi ukuchazele. Uma singakwazi singakuchazi ngoba ngeke ngathanda ukukhuluma ngento engingayazi engingayenzi. So ke ama-comment abalekile
abantu bathini ba like benza konke lokho siyabonga bephinde futhi ba follow ba subscribe ipage la ekhaya ungonyama akekho ku Facebook ungonyama akekho futhi ku TikTok uzongifonela ebese uyangiwhatsapp phumani ku TikTok phumani ku Facebook angikho lapho mina siyabonga nisale kahle uNkulunkulu abe nani